Napad za domačine. Sekunde, Smajlagić za 2, uspešen je bil. Vuković je krasno našel Mikulića. Pavić je samostalno zabil. Šut za 3. Evo, pred seboj tole metal, potem pa skok Rizmana, ki zadeva za 2. Špan za 3. Jan Špan je zadev. Kusić je na trojki, med za 3 zadev je. Potem pa še osebna napaka. Ali bo Čuk zadev za 2? Da! Zadnja minuta se je začela, Kusić za 2 utaplje zadeva. Kusić je potegnil, podal do Čuka, ki je zadev za 2. Pavić, Milković. Kaj bo naredil Milković? Metal je za 3, Hoksi so